I'm not for crab, I'm not for Yampo. Second, but I could drop platform so my NPP for. Oh, Ghanaians crab on Muya. This supporters crab on Muya. Ebi amomu kutake no munnim ade woni mo. But one mu tie kire do munnim ade papa wo kan mo. Nti na ebi makote party the base. And na omo twen papa no e de akọ. Sesi amoso mu hia mo kan. Sesi akan no akwese ni na ba ko si the base. Na ni na ba ko si NPP. Nti sesi ano omo twen bebe a obetu akosim. Na say agrono akosi I find out na so munnim na kan so ekọ the base there and enye obi na kumantwi boss yakon and can people for anka look anka election 2028 election anka cool chop ma MPP for because your papa mama oko nti obe or new person oba na we Kennedy Alan Krampo fit party mo she nipa omudi na chi she lose MPP lose here na ken e ba beko ene se party na asa na ken this for nya ken na anka mo na anka mo kra na anka party ka good dada and this for nya obi to say ken wo mo party mo na wa hwe say na say do katia play ball or ball wo ma. That is the best player man NDC for. I'm fan in the agro. They love the man. Mama nyamude na momode moya no tobe. I'm born in Chaskele. Oh. She said NDC for almost so much say do ketia. I love the man. Okasanswa with wisdom. Wow, penny the sadness of Kasa. For my mom, Crab from the TV, so me didn't know at this study. Now, and they be dim come more after the base in San Samuel El Cofo. Yanyanti, yes, sir, a Papa Kennedy Agyapong Campaigns, and they are making say was say what an entoma akobo a the base. Now, a some way acquire Botremuka, a bisa yampa, a bisa yampa, just a young cassa, you won't quabi a woman. Na ye wu no kwawe woman no I honey de be kunkon ho ba ye bisa se na menya Mr. T wa ha me ni bedi nkomo ahwe se Kennedy Agyapong Campaigns obi a wo so wo do MPP pa ye de wo susu se eseso free mu ana se de si bia no omatuo nkokere ba bi e kire na wo mo sanfa no na nkwadwa ni MPP ana se ase MPP na nkasa ase Kennedy Agyapong Campaigns enkrofon no odom wo ma na ase etoate wonte ne ho ana wonye den because enei ya papa me boyfriend Kevin Taylor den se mi abeto wo se Dr. Mahmoud Bamianum ko hu Kennedy Agyapong Campaigns secret ema hu mu ko hu no ene sika twitwiri dia ya papa Kennedy Agyapong Campaigns e de to ne so no se Dr. Tiama ne mpia dia ene campaign chenchirente wo be ye e de aboa Dr. Mahmoud Bamianum na anumu no ye ni evidence bia ye peke every Kennedy Agyapong anasa Kevin Taylor enchenti na manya me papa wa ha said American ye bia nhwe apart from election ye chi wo hwe nsem e course so a wo susu say Kennedy ombra MPP move back anasa onko the base near when e beboa no wo so betimi de wadwenchwe ama me e wo comment section ho wo susu say Ken onko he onko the base and I say on journey Kennedy ye can say MPP amanyoko no daddy nakwa aba boko there na ye say Agyapong ye nyane nti ye say Kennedy Agyapong Campaigns the base afa ye hwe ye say nyampa say ho ne de nkonkon wo susu say Kennedy Agyapong Campaigns ankasa wonko the base mu ana say den oh me da say the chair will take for you now. The base, you know. Any day. The can't the base, I say, any Ghana first. Almost a Ghana and tea. Thank you. Cecilia, no, then MPP for me here, what kind of change you? Oh, so your man, Papa, or your MPP pop. MPP through my son. Oh, sir, MPP for them say, can we hear woman? And can you omu ye no? Anka omu ye. Adomu ye den. Oh. Sebi. O yire awon ni wo fie. E wo ye obi o yire kra be ye o.
untimi ni nda won paso biom da ekosi wiase eh sa ana ye den ye nkwa oni da paso ka ye ono pe na ho uko asana eye bo yire betima ye o oni ni compass pe obeko off o compass pe be kai na wo so den na wo ye ye ntia wo yire so ka sa na sanso na ye bo ho a ukunu be ye o din so ni betima sha won paso ano na kwaye Kennedy Agyapong any NPP for asemono wow so NDC for and CPP for and PNC for and na abi omo attack yewra Kennedy Agyapong oh come on and Kenya news hey identity ayi apre okay politics obi apẹ bibi a ode be ball ebe ya o ya sa na politics tie na enye se wan kasa otwotwomto oh that's how wa kasa politics there ya prapre ye na de bia me kasa se usura ye ya enkodwan ne politics because politics obi a won sem fata sabe kwahia baabi convince ni bi betimi akeka na adwa kyerɛw te se ye nhwe mahama wo de meka wo hwe abranti ogira ho atsabe wo kasa tia ye president John Dramani Mahama what to say who born dog now so because of politics no it is any esa we politics esa what tia say sabe bia ne hu nyukura ba ya wo ampa me da say wo say politics aye politics just say onye ready so betie ayewa nse say odwene and obi kan say bio politics abro bit say unimu papa wako join politics unimu mami a wako join politics through politician better be o mami wo say say hunti yeah we secret underground come be yaba there's a politics na dead game a dangerous game how rema that's it's like yeah a game don ya rema yeah that's how we are born o ma o yere o mame o papa whatever baby o go school baby o twa baby o ya dey ni secret nyina beba sa na politics there it is when you ready say over rap politics more and my brother and so sign with you was a game be a dirty game enti kwanya one more de papa no Kennedy fa so no akakakra na ebedin so ama Kennedy nankasa adenti say ya kensie ni esi obi a kire blows I me de ba bowo e be hetew enti wo hwe Dr. Mahmoud Bawumia o si simpie so Brown o do omo sinche simpie nankasa na Dr. Mahmoud Bawumia ne Kennedy akompre kwa Japan ana mo mienu nyina na mo gira ring mu enti ye gira ring mu a me na wo ko na se me bo ba bi e be ya wo ya me se obeto obe den yo ba ne hu susu se yakon awie ti sabre ye bre ese ye kabom na ye peja NPP fraka no ni edi 2028 esi ho ana se bibi ho nti a Kennedy nti minfa emba no what your former vice president Bawumia Dr. Bawumia se wakasa atia Ken menteda thank you because I respecting him odin hu ni or the politics ase say ye be wie asan be kan bom me boa me patran thank you Ken also antimia mentesa Ken so agina baby akasa atia Bawumia dabi na ye den enna wo ma eye Ken enna wantimia kan kire wo mo say hey na mo ye no enye ntimunjai na men ebi kra eche say ebi anya mi yakra say NPP mpanifo adom do mo simu sen oh obi ti say chairman Sabonso ya papa chairman Sabonso the base we are penny our NPP mo one hand we are minority leader some be majority leader into nye the packet our NPP mo say ka NPP you are gurus our NPP mo into unnim say ye be wie agro we be kwakọ ending here into aden start here na keso de onyanti aso say hey ne mo ye no mo njai na mo penkwara no eye papa yi wanti me anka hwe
nenne ape na mo hwe ken ne chukwan se mo ko ne nchen obi mpe obi pe obi na ka osi misoga obi mpe no obi so pe ebia mo mukuta ken no mo nnim ade wo ni mo but won mo tie kire do mo nnim ade papa wo ken mo nti na ebi makote party the base na o mo twe papa no e de akọ sesi amuso mo hia mo ken sesi ken no akwese ni na ba ko si the base na ni na ba ko si NPP nti sesi no o mo twe bebe a obetu akosim na tese agro no akosi I fine now na so mo nim na ken so ekọ the base dey a ene enye obi na kumantwi boss yakon but NPP for anka look anka election 2028 election anka cool chop ma NPP for because your papa mama oko nti ne obey or your new person oba and anka sebi baomie onu podi amanfo nimu no kan so sebi onu so youth no nimu no grassroots super no eta komu tuto mu nyama yi a anka ye kuchok ema NPP for pampani for no o man tuto mu nyama yi eta kamen kwa anka pampani for nyanka mu sakwo mu nyina edi nti na wususu se mpanifo na ntoto mu nyama yi nti NPP mpanifo mo anka san resign no mpanifo no na di problem we nyina ba ya amdo musimu sai muna musu mo ya mo promise na me ye dey esi mu say promise almost start for asie promise bi a me nim wo Ghana ha fititi ya starting for asie ye den na we don mo start fisoro so mo nyina adwen ko benkom o nim ne o ma chechire entram se yanko sanin fisoro mbra no na ye den na wo hwa na o ma chechire se wo ma chechire se one more NPP co position nyina no say ye de fiase a bebrebe kofie ebe ko ka ba omia so be kofie won say na de na akoye no because mpanifo no mo nyina nka eso mo nyina ko transim ko kwa mo de NPP fa so no na ma power omulusu sa power no te sam mpanifo no nyina nka so mo ko trafie but omunim say the starting was here ebe kwa kokan baomia ze sa de ensan fi sorombra na amukọ sani ya ade nza be konkon ho so mo to aso asani o so mo chi o mo born power soro ho sana mo on ka say no they don't know where they are going now NPP was confused na o ka say NPP for are confused what susu say with that Kennedy no NPP 2028 omuntimi nje Frank Anana Dr. Mahmoud Bawumia with that Kennedy anya possible Mr. T with that Kennedy Dr. Mahmoud Bawumia ntibi ya wo krom ha adenti na okasa asem we dey some kase na okasa say ya wo krom ha so with that Kennedy Dr. Mahmoud Bawumia Alan krapoko ye city say no mulusu ye Alan ne ken Pwana oya star e wo Ghana ha Pwana amofo bodachi Pwana pe Sankrofon bi no also one Kennedy and Alan say dia Kennedy will post sing Alan thank you now we Kennedy Alan Krampo fit party mo she nipa omudi na chi okay she loser NPP lose ye na Ken e ba beko and say party na asa try me NPP penia ono no party say okuta don more than Kennedy Agyapong mo body pa ba ko pedin e wo NPP mo onu kuta don because omu kwa bebia na ahoye din Ken omu so frɛ no enye yese me na me ka kire so I come here ko yese Ken a special man for NPP no mo hu ni muso Ken ya player bia untimi fast account no how yeah no bia untimi first account no no fast account Ken min dada odi ne ho oya player bia ne boarding odi ne ho na say na so be come dey no say Ken better say major politics obi eni ho it's okay oboni bra hwe ni company hwe ni factory wa bie they can say I'm okay mean near politics bi ma bibia ha no ba mo NPP for mo
na mo party no se se eba form ni say ade a anka se mo ye na party no mo organize mo no obi eni ho oba organize party no bio when people obi eni organize party no bio mo obi eni ho kan ni po bet mo organize party no so I'm telling you so obi enti mi no obi eni ho bet mo organize people kan ni wa nobody NPP amanyoko na gu nipa anko bet mo organize party na chairmansa bonso ana ono nso Jensa mo ka checken. Akam so ya tani. Me respect ni pa o. Papa me bu no. Oh, me respect papa ni pa. Hey, na me bu no papa. Adanti. Oh, come on. Na eza umu no. Oh, no. Na se penny sebi. Nyama bi wo ho a penny ubeka. Asa bu tekrememu. Ye nyina wo ye penny a sebio umma ana umma mienu e no mo kwa akansie. Enu kwaso di ba kwachi ba obetima vote but mema we hu say me papa do we sin me wo ya sa na after kansie no oba no be di hu yawo wo sa na de na kwaye menyi wanim say me do we asin we ento no so mu wi a na ja wa fra o mu ye ni nyina na mu nyama trase na ja makan bom wo enti sesia no mo se papa imbra no ba ba gina platform sa ba malafaka sana mene na mo se imbra meba akenzi ayi me ya campaign mu na ne me foki mu nyina na obi a ya pa ni timu de na je se mo pa che se na adwe nye papa no nti oba platform so no start bebubu mu speakers ne mu nyama egu a ya bia ni ti so nti e so misbehave no be ya bia ni ti so ne ho hia I know I think my boyfriend and a coca boss on so tea will be I know said I still stand to be correct. And they say obi catch and say o papa ya akronfo and papa ya go be so catch papa say daddy ya so ya akronfo. Papa say do baby a esa wo bisa papa sampa. Na sa na bisa papa public. But daddy say me na wo ko. Me ti we na me na wo ko ni nyina. Oh, bomb ya me try some me ya de bia be ya o ya na sem krofo a mo ye papa yi enyo mo manya mo ni ba Kennedy na call challenge no akansi enyo mo ni Kennedy na call akansi no akansi bi ti ba omia eni kan ena mo ko nti mo na so mo kasa te mo yonko enyo mo amugu akire mo da mo nyina mo ya mo papa mienu ena mo ko akansi kan ya mo papa ba omia ya mo papa ana omukwa akobo ball nto no anse mo de mo wo akire ana oja na mo ye ye bompa ye de be wie no na edi nachi ono anu na ka se mo ye na nye sem kwa gina ho na mo tutu abogu park no so na mo se ba ko na mo se no fine mo se na wie ne mo pese we ni na papa nse me da mo ase ni amaya ma me nyina me da chemo ba me kwa akotan baabi agima home ebia mpese me kwa abroche na baabi aya paaye no na ya mpa ma me ana ma me nkoka marafaka na ebia no se mpa problem ko ba biom enta ye den no no se NPP for ha mo oh say no dey obi be se insuo de wo insuo de ba kwa no ntia sa won no mo nsuo bi wo ya den ya because ya kensie na ekọ ye nyina na ase but me hu ni se mpanifo na ntoto na ma ye se de na wo ka no na me expect say nko mbe Fred Dr. Mahmoud ba me HD4 na wa Fred Kennedy HD4 na ma stop one because attendidie ni bi wo ho na mu odu what you social media yes akoye twa ye won sem bi wo ho yes na akoye market down ho na brothers na nka so de bi omotwe na mo da beto so this brothers de bi omotwe no mo da beto so obiesu a malafaka na ko ka ba no ojo na osa ni nyina na yayi won ye sa won NPP a minimum no na look me NPP a party bia na ka me do party ne pa because nindin fonko a won mo nim de sanka ke se ka the whole Africa ha so per party a nindie fo wo mu sika fo wo mu man member nyina mo akono ate so mo gya mo na so na ka NPP because me hwe me be atwemu pa kufo time no hwe NPP ko ba bi na NPP for pia what you say yes and mo nyam nia ba ma o se ba manie
Waba ni. It is say MPP for any mo nyam na to nsuo man. Oh, any mo nyam na to nsuo. Say NDC abet take over. And first no being person first another person na kroma. This be who NDC so be share the t-shirt. I am say we are crab boys. To ko bia ye nim nkran ate. From Mama bi to Nima all zongo baby obeko bia no. This be so be share NDC t-shirt. But and uko club crowd be share NDC at the back club. So what I'm telling you. Because I feel proud. Yeah, I feel proud. One doom party no. Mun see mu trust MPP penifo. Mun see mu trust no good party no. Penifo na good party no. Anya kwa kana abronya na good party no. MPP penifo na good party no. O ma nyom ho awie. Na mo pa mu saka. Before mun back and chen what do you call? Madina, Zongo Junction, on my FM. Ne ye hu wo mo. Someone bought my FM, MPP for Penifo whatever. Ne hu wo mo. Ye hu wo mo nyina ye nim pobo ehye wo mo de ba ho. Ye nim shelter ehye wo mo de ba ho. Ye hu wo mo nyina from beginning. E ba ni sen ana nyame ne abiama temi sisa ama mo amotemi di obi ba tem say egu nanim ase obi a wo ma obi adida. Wada na ase ende enugwase na odi begu no. Wa ma obi adida o. Ende enugwase na begu no. MPP penifo omusi penifo nya omusi omutrase na omu kan bi na party no e ba be che opposition kwa be diama omu wo ama sesi a no omu ko radio station kro mu ni masema omu ka biom hey sir bedru no oh you can't confuse Ghanaians again because now social media no are spreading. It's not easy to confuse Ghanaians again. And now you to know say they are fast, they are clever. Wow. Once a free education no kwana na do di ba ye no. Aboye pa. Ama say boys mo fa ben nyina say obi akuta phone. Onim ne ekọ. Say ni ma mi nim kro be chance ma. Yes say na ekọ. Wow. But mom before you ma dwen say Ghana is still like the titino Ghana na na ewo mo. They say anyama sesa. Na some person can embra back there. Ade ba ko pe na meka kire wo mo. Some timi ye there and e bia bebo. E bia. Amu san koto aba no fofo. Na ba no me yeda nto no fofo. Say aba no bi wiem. So bi awiem. Obi awiem. Omu nyina maji atum ti say. Omu the de starting here ni say aba no fititi nyina omu tu no frase na ekosoro. Ti en starting frase. Yen ko starting frase. And also dey anya possible. Onjidi. And then you possible that they move for more party and they can soon dinner. Yeah, I'm move for more MPP, and I can soon dinner home. Obi a monster party say, also make mate, make a dream home. Now, when them say, last election, crowd, Omukoye, no 2023, no, yeah, Omuko election, no, and some remember 2024. Thank you. Onukwa no affect MPP for bomo ho. I want to say ho. Say kwa omo fa so ma Alan the free party no mo no. Okay. Affect wo mo. That is the time an kase omo de sua bibi. But one say bibi ni odidi me a no say nyame bra na yenko. Me ti bi do. Bibi ni edidi me a. Afrera de so bra na yenko. Adenti. Then you be na see. Some MPP for a common do one that time na Omuko Ken Hono. Now it is an Yama CCB. So be to me, you penny bisa. One moment to me, your mo. Tamo me, you. One more me and put a me. Oh, me. I'm me. Tama, Moses, I'm me. I'm going to I'm winning bray some power. I'm Yama Omo. Some to me, yeah, party ni say. Wow, this amunya penny be. What did the sim? No organize it. Almost together. Wow, but they say wana. Oh, I'm Paul. Chama buga buga answer yere no ho. What is abon so that? Oh, Omuko promise. Omuko promise. I can't win ya. Anka all the MPP form film in your biaba back. And oh, Allah mun nan ka kan betwe mun na back.
because that guy, that man, I can't understand. Yeah. I checked there, Yamida Mano. To say, or to say, Lawrence. Okay. What time it is said there? Who knows over Dono? I say, Mamma Grada. Over Taya Grada, so who knows over Dono? Oh, that's how the Ken is. Honestly, I need Yamida channel, no. And I can't take from him. All the MPP for okay. Opa, and then MPP for Musho, baby, I say, can so acting on. Now, yes, the person about MPP for. Oh, yes, star. Emma MPP for Bomu Nima dear Kutawa. Now, can this one and Yakana, and Kamomo and Kamukran and Patrick are good at that. And this one and your bit is a can one party one. Now, why you sign a said, look at your play ball or ball or that's the best player among NDC for. I'm friend in the agro. They love the man. Mama Yamuda and Mumudi Moyano to be. I'm a bunny Chaskele. Oh, she said I'm NDC for almost so much said, look at ya. I love the man. Okasanswa with wisdom. Wow, Penny the Sanders Okasa. Mofrana ye bibi put the Penudu na sim in time. Wow, no dum jano. No kauma boom. Na party no ayekama. Enti ne krakra and they who purchase 2028 MPP with that Kennedy Agyapong Campaigns. Omuntimi emerge but can body ombe winiana. Na can assembly about the can now biom. Only assembly na America no. Oba be na platform no age mind. Akadeben. That about America. I'm not for crab, I'm not for Yampo. Second, but I could drop platform so my MPP for. Oh, Ghanaians crab on Muya. This supporters crab on Muya. No cramp for me, I'm a Ken, so I could drop platform so I could campaign my MPP. Oh, I don't know Moya. Oh, no. That's a Moya go MPP. And then go MPP. Woman or Maguno. One person be the president and now. Woman or Maguno. Moya Mesa. David. Oh. So, Bomia person the president. Anka boys no, ne boys no eye can no. Anka be stop wo mo. Anka be stop wo mo. Say your kan no mantia. Na it you sure say can crop for some be about me a. Anka nie. Anka can so ma ho kwan. Say send e ba me crop for omo attack me no. Wo so mo attack ba me a. Anka be papa. But the guy have a wisdom. Owo nyansa na dwuma bie. Nti wan kan kire me ba say mo nto aso. Or stop woman. It's a danger moment, man. Stop. And I'm bracket up a blue and ground Bob brother. And your politics, and I will do my crank. I one anymore. Ghana, and your politics could be a great anymore. Politics, and I might do a do be the way do. It's if I calm down. I'm not far back. Mr. Be quiet, they say, me pen as them. I want MPP Mukra on him. President Kufo, ni brother Adukufo, yeah. Ah, come on, Papa, me tell you, sorry. Oh, come on. Sir, Adukufo, and also a cock can in China, Ako Frekena. They just say they can, but Sinani, any security you have on my now moon, we are on fanning come, no more cocken. Sir Adukufo, a cocken, no, that man. Now since I'm what is a man is also be abon in that. Obune ho sana penny. Who party me so ye penny. I said one ka sa no dey thank you. Wow, men di bibi kakra nchi na nkoja platform so na wo kikan sem bi mu a emfata na wa betrefie no aka say man kan yi o. Adan so ekodada. Ope pa nye dida na wo ye na wo share aye Kennedy Agyapong Japan ene say yewra Kennedy Agyapong honorable Kennedy Agyapong Japan akasa wate ne ho afri NPP amanyokom say dia mo person nte ne ho wate ne ho de base ni so be wi ni de oh na say ya say aye akra ana omuko obi mekofuom ana omo meko no ana abofra ka mamme meko no sisi o ase na nya na sisi enti na ba ya abro ti na ba ye abro
ana mo tete meko no wie meko no gu ho enti anya say ebia the base whatever that be that that's a bro boy MPP for nti na mo yesa oh mama nyesa I say nya MPP for mu from na mu free o nti mama nyesa there be o this say dem free MPP me NDC ni say me am announce me announce of MPP me free MPP me NDC MPP there and in the four party and I'm catch us say bibini me a o say nyame si from bra no monko Panya hoden sronko thank you cause we share mre bi atwemu a na kan the radio station the TV station the whole Ghana ha now that time abronya shoe pa abronya nan ni shoe e sha ne pa abronya one day me bow so me bejai say at that time no on my FM Edre Nyimra Borry Point obi apeso tie bi the whole Ghana that time na kan the fat ata say kan am bam obi apeso ti kan anu kasa e wo radio no so ni ani mo nyina ye ho mo this man fight and the man party no nanya kan anka mo betima yi jomama akọ first one time kamu ntimi ba no kwa na nipa demand say be kan on no fighting here on any crack two form am be chekwa che no cry whatever edukotu mo so ke kan sem bia say so kan one thing no yes because of the party nti ntokwa bia so akan be ku bia ye MPP onko man ire onko man ma onko man family ne ntokwa bia be si bia no the party MPP nti na okoma den na the whole party no setimi yi ni ma nti say no Dr. Mahmoud Bawumia yenya nentete yeseb Kevin Taylor asama obeka ne yenso ye twabi akabi sa Dr. Mahmoud Bawumia ko Ken secret sa nka wonhwe na womra MPP amanyoko ni because Ken de nyamianim no kware ena migira na maka no kware sa Ken free MPP amanyoko na 2028 enka Ken wo mukura nka mo ba break akra na wata free mo hardly some benya 2020 ene ade mo ko malamfo na mo chinchim kwafo adwen na ne would dio akwafo say Kennedy Agyapong Kennedy so ohia 1 billion ansa na waba MPP amenyoko enya no kware minji ntum ochina Kevin Taylor so ne samo dabe no kware wo no Kevin nsem ni bo ho ka enya no kware minji ntum ochina because meet your call here no na one na gina ho one na jiro bi ani ho sankanya the base for office am ko bia no kranka when person no munim say Ken ye ba me akohia Ken the base that mo bia mo office ano mo ho crowd no ana mo ye mo hye wo mo ana mo person mo phone say no Ken na mo say mo twen no aba mo no say oni ba me akra ahia na mo pese mo de duma mafo ti o mo sada na o mo create sa thank you da na some can any bomb me akohia how many weeks ni how many days ni how many months ni amba out said that mo ti say the base omoko bi omo office no and mo de ba to ojo say and can kra no bomb me akoni fie no ko ni fie no asembe na mo ko kan no de man famba Sano na make say yes Ken say waboka and ya ka chuchuri dia wabo campaign within during that election time no inti ka wabo ni nyina say Dr. Mahmoud Bawumia de baba na dia and obaba be campaign na 2004 no onnim say the same thing Ken kwa ba ya be catch us say amu say omo man ska which money say nanka on step down and also on pene Ken nanka say na numutom then now the no demand ska say abi o sha akense no waboka na wa hu say MPP for yi na ma say insult na ade aye nyina ti akense na sa bre de me di mind misika amaka ma bo that man me genidi na me believe no say kan enjis ke bia o ba bia on di manis ke bia o ba sika na ka ho asam yo oh no na kan no pepe na ka ho asam yo
Second kwa Jessica pa dia. Na kan so ni na chita fan di ni ye. Okay, I didn't know ususu say second kwa Jessica dia. Na so ondo na chita for. Because a yawa NPP mpanifo ni omo chita for omo ye ni nti na my boys nyina. Omo say no, this we are lover. So mutimi e kan bibi say kire obi a ye pe na asem na obi a ye do no. Saa dia enya ba akodi na chi. Wow. Yeah. Thank you. It is said san krofo abedi wachi. Say papa ye no na eko. Na say wa san kwa Jessica. Say adam go be Jessica san kwa people from ma san krofo na say wo ye wo modan. Nti nei me no wo ka say wo say Kennedy Agyapong Japan. E bia wakwadwa ne NPP a ebe ye wonwa. Oh, so ye nipa. Oye nipa. Nti esa wo ti asese sika no so eba oye nipa. But na me say Kennedy to me at me yes sure second so or the maniska bi e wo ba omia ho. Da ye kaska o jete. Sika na wo ka no wanwe wo sinyina. Na kan na say common no. Akomende no ba sa pokra nsi otogumo. Oh. Na bebe wadu abrabo mu saska na peanut man no. Hey. Billion enya peanut sa o hwe. Daddy, there's also billion. Na NPP for saska ye di maken. Ana no so obi ambe donate bibi no. Ah wan na ko donate. Me mo dia me ja yi tu agbache. So mo say o mo ska say am de betna maken. Nipa ba akofo. Na kan ni vote ba akopo. Na mo tunya saska de maken dia. E ba ni say na say am de mo say nka na fon ko donate bibi ma party no. Na party ni niska. Chebi omo de akomaken. Okay. And I say mo na mugu party no. Wow. Na mo na omoji skala akomaken. Anya possible. Wow. NPP for woman omudi omo yambo. Omo na di omo hu yambo. Sisi ano womo chicken. The base for so chicken. Ade aya wudi o. Afe ya chon ho manso. They say the o twen manso. Akwa se wa se sa onyamago oyire nyamago abonte. No bi ka be si ho. No bi chigum, no di good no bi. That also chigum there. Afa se wa husa no ho ye fama no. Thank you. Mba no, me fama. On na kwa ye kan ni NPP for na NPP for mpanifo na midi wo mo ho ya. Wo mo na mo go party no na nya abronya mu ne kuka mo. Wo mo da mo nya re. Sa adwuma na ma wo mo so mo nya. Ana adwuma na asha wo mo so mo nya. E na mo ye wo mo adwuma. This a moment him say perform the say be affect party na. Akase mo stop wo mo. Wow. Someone him say ade ka ne abronya ye no e be affect party na. Campaign for no e say mo stop. But mo him say be boa party no. Ti na mo man no e call so. Yeah. The ban say na say ade ko ban say. Yeah, that's say inti ban say na say die e ko wie say. Abusia ane aha ena daye obi be say the daye koso ya eni pitre ane time na ye awiedu ani die mu sameko na ebi a wo hweme wo bema na upe dro pa bema bi ho de boss wa na wagya mu ane wo de freye number no ana say ye dwumadi a ye wo pesa wo so mra so bia wo de frame me personal number so shodi face to face me pesa me mra so bi wo frame me a number na ye 0243 434246 0243 434246 WhatsApp number so ntu betimi a WhatsApp me Joshua na gina fidie na chi a wo chinchin ma wonya hweme no yakopon hwa mo no nya mo kase adomdom ye ya ye besan ehia biem makwa mo abusafa amakwa mo ba GK Travel Hotel Sabuki Germany global flight from Ghana, China, Dubai and explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You go to go airport to your destination. And one person go holidays. So if you are going to project to me, maybe I'm meeting some project to you. So you go to my divine space. You go to my GQ Luxury Hills Hotel. I will equip. Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.